ngithi mina lapha ibeke nje la eduze nje zomlomo. Okay, ngithi mina mamthalane uke sisa besakhuluma la uNgiga ukuthi okay babe omunye nomunye wayefuna ukuba iqembu mhlambe kwake ukuthi baba nesigaba lapha sake senza kuthiwa ibhovu likadikadika umuntu ekhathele buye okhuleni lapha ya umuntu amseleko ukuthi kwakwathi uvukile mhlambe bona ezibase beyibeke ehlalweni okungamele beyibeke kuzona mhlambe noma sekunabantu asebeyibeke kulezo ihlalo kwabaphatha kanjani bona ngabe kwabajabulisa ngibala nawe lapho qoqoko ukuthi ngabe kwanijabulisa noma mhlambe kwanaba nethemba lokuthi kuzoshintsha izimo esenikuzona. Kuphenduleni inkosazana leyanto ayijabulisanga yayidumaza ngoba thina sambona uMgqumeni ephuma umphefumulo saze samfaka emgodini kwahlukumeza nje uqhamuka umuntu esethu uvukile ezokhohlisa nje ezohlukumeza isizwe ngokusebenza ukukhula besaphathe esathinteka kabukhona sathintwa nje ukuhlambalazeka kaMgqumeni ukuthi umuntu ungathi selele ngokuphumula bese kwenzeka izinto ezibuhlungu kangaka. Mina kwakuyimpela umuntu wokuqala wabona le ndoda yayithi uMgqumeni yimi engangifonela bona bafowethu laba ngibatshela ukuthi nangu umuntu lana umuntu uthi uyibhova ngahamba ngaya kuye mina kuqala nje yimi oqala wafika kuye abantu bengakabaningi ngoba ngezwe kuthiwa nje ufikile kuloya muzi uMgqumeni ngathi cha ngifuna ukumbona ngoba waye ngangikhona eshona lo uMgqumeni washona sisonke futhi seyobekwa wabekwa sisonke lona ke ayi mangabe ngiya lapha ngikhumbula umuntu engamfonela umjingo ngoba wayethi ufuna ichalaka yena wedile wona usebenza naye siyasinyanya thina nanti DSD wathi siyasinyanya thina usefuna ichalaka lathi ichalaka ngani mangithi ichalaka nanga umuntu ethi usethanda wena wedwa egengeni kade ephila naye wathi ichalaka ngikuphathisa impama mfowethu ngithatha ungishayela nje khona lapha ugadla nje bonela ugogo lathi usendleleni nalo zobona lenkinga okusho senibaka namandla ukuthi mhlawumbe ningazi ukumjikisa esimeni sokuthi agcine sephumele emphakathini ngoba lo usubonile wena nempama wakhona lokushiya impela into eyenza ukuthi ngingakwazi nokusondela eduze kwakhe loya muntu babe ngafundi isondele khona kodwa waye nomuntu loya muntu omtshelayo ukuthi njengamanje khona ubani ngoba mina nje wangazi nje straight nje ukuthi uNgiga lo lapha mina ngangigqoka isigqoko sikaMgqumeni ngaleso sikhathi ngifuna ukubona ukuthi uyasazi into esakhe yabona sisekhanda lami ngisigqokile mangabe khona mangithi kunomuntu owayemtshela wavile nje wakwazi ukungitomla phakathi kwabantu abaningi kodwa mase ngifika eduze ngifica nje indoda nje engazi ukuthi ngizoyithini. Mhlawumbe uMashando kulombuzo wakho kade usawubuza ukuba khona kofakazi nekubene nilibonile ibhovu lihambe phambi kwenu kwaniphatha kanjani ukuba khona ufakazi abasho ukuthi ayithini ibhova leli kwahlukumeza ngoba lapha kwakudlalwa nje ufinder futhi lo muntu waqaliswa nje preschool yabo bamfaka epreschool wazwa ufike euniversity nje babemfundisa yona yamanga mina nje ngomuntu wayengayi lapho kuthiwa uyobona ngoba ngangibona nje ukuthi insambatheka le ebusuku ngo10 wafona lo mnumzana ethi uyibhova ucela ukuthi ngifike impela mina umuntu wokuqala ufuna ukuthi ngimdentify ngoba ngimazi yonke into yakho kusuka nokuhlala yonke into nje yakho wathi nje wena futhi uzochazela abantu ngami ngoba ngiphile nawe usebenza umngane wekho konke uma sengifika lapha yana kuloya muzi ngavinjwa nje amaphoyisa empela ngikhomba ngebhamu kuthiwa wena nje awufuneki la suka nje uphele la wawusha fakazi uboshwe lapha mawuzofakaza awuzoboshwa sasingasadingeki ngelanga lokuthi asikhona sonke kodwa sasingasafuneki ngaso sikhathi. Emva kwalesi sigameko yini nayenza mhlawumbe uqinisekisa ukuthi beningahlangene nalokho bekade kushiwo emva kube sevelile phela umnomzane lapho ukuthi uChbashe osasingakwenza wangasekho ngoba sengaphansi kwengalo yomthetho futhi nayo indlela eyayisebenzisa kabi ngakhona ongathi nayo khona ekwaziyo ngoba yengafunda ukuthatha lutho nje oluphathelene nathi ngisho ubufakazi engafuni lutho kwangathi singabantu nje abangekho abangaziyo ngoba ngikhumbula abafana bakuMgqumeni ondle emnyama nokuzana noSkhevana babeboshwe bonke bexhunywe ngezandla esisodwa umuntu exhunywe nomunye kanje belandelana beolayini beyofakwa lapha kuthiwa baphika uMgqumeni baboshwa ngalelo langa mina nje ngazama kodwa ngoba ngahlangana naye ekseni bemsesibhedlela seshawe izibosho ngathi ngimthatha ngeBM nami namba zami ukungibopha baze bangithatha ngabale ngaze ngafika eDandi lapha bafike bangifica laba bamaphepha nama TV bangibuza ukuthi ngimshayiselana umuntu ngathi cha usuwayo wathi uMgqumeni sentida namazinge lafakiwe manje ayi le nto le into yokuqala nje yangixaka ngoba uMgqumeni engathinti into ecwebezelayo wayengenalo igolide
ngisho nasesandleni ngisho emlonyeni wengenayo kodwa leya ndoda yayinalo la emlonyeni izinyo elikhulu phakathi nendawo icebezela izinyo lapha ngixakeka nje ukuthi umqumeni njani lona ngoba phela singana no DSD ngikhumbula nge-DSD sesingaphansi kwe-truck yakhona lapho sibuka kanje phezulu esinyanya lapho esibuka la esinyanya engafuni ukwazi ukuthi singobani thina hayi lo muntu wasichaphaza kakhulu singakhulumi ngaye futhi Ngomhlalane siyabona ukuthi bonke bobaba basebenza naleli igcokama